بله 2000 نافخویا ترکیه لشونا هفشاردار جولمرگ محمد صدق آکیش قایم دیار کربو و ایروجی لباجار جولمرگ خواپیشاندان تیل دارخستن اف کولانا بولواریه گرسا کو لویدر کومبویو خواستی بشه بردر شارداری حتی آستان کرن نه پارلمانتر دم پارتی ی جولمرگ onur düşünmez لجامعه ام جواب پرسن مرحبا گلو روشیه نه لباجر نها اینجز بینن تولهوی یک لباجر هیا وک اوان قدر خطی یک دانه اثر جواکه جبریارا او قیوم گاسپکر aynı zamanda valiye ve deriye. İroji astankirine van biriara قیوم گاسپکره جگور و biriare am 200 metran meşyan hatta 200 metre reyame mabu lve dere çe alozi ji şuna bin ji xo da aloziye dere xsin kiren hecet gaz bomba avetin u peşame sete keşane am ve biriare kabul nakin. Hun çi dixwazin daxwaza çiye hun de çi bikin. Daxwaz ama haya ku iradeye gele Julamerg ne naskirin iradeye gele Kurd ne naskirin am lve dere çalakiye xo am berdavam bikin. Biryar van yek siyasi kabul nakin. Heger dibêjin ev devlet hukukiye bi vê derê gerek rêya veken gerek îradeye gelê me bê nas kirin gerek ev gavê tên hawêtin yê ku ji xizmeta faşîzmê dikin evan gava paş vegerin û paşê ji hesaba van rojê ku ev faşîzm meşandini bidin ji vê çendê tê ev devlet bibe devleta hukukî ev devletê bibe devleta adaletê diparêzin. Başa gelek spas. Spas yavatken gelek sabit. Bele mehvanê me onur düşünmez bu parlamenter Julamergê bu her wiha li vê derê hevseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları û her wihayên DBP jî li vê derê ne û hejmarek zêde girsehî li vê derê ye her wiha tê gotin ku CHP jî dê bê vê derê û hem li gel dozger û waletiyê jî hevdîtina bike ji Yekîtiya Baroya Tirkiye jî hejmarek zêde rêveberên baroyê li vê derê ne û wan jî xwast ku li gel dozgeriyê hevdîtinê pêkbînin lê daxwaza wa pêk nehat. Arif Aslan, Deng Amerîka, Julamerg.